Nega thomero wa Inoro TV ni guthie na mbere na kurora ceceni ya Inoro gakihoka ati muthenya waku no watindia oro wega hai koretwo getheri kiumia kiega we tukiariria uhoro wa suicide kuma ciumia igiri hituku na riu muthenya wa umuthi tugukorwo tukiariria uhoro wa abduction ciuria iria ciothe mukoretwo mukiuria kiumia kiu kirahitukire kuria thiini wa page ya menya kihoto giaku ni ndicionete ona ara maratuma kuhitukira kwa 22488 ciuria mwina cio nyingi na nikio twi haha nigetha mutaukwo ni wathoro ndumwe na kihoto ni njisa gukihara wa Mwangi na muthenya wa umuthi andu ni makoretwo makinyitwo riu ndiu kaguiga makinyitwo migwate kana kuoywo na goko street ni kia hinya utekumenya mundu athie ku thirikari ikauga tio enao honge iria ciothe itiganite cibatie gukorwo ikinyita andu makauga tio menao aciari magatigwo makiuria ciana citu cire nao watho naguo ri urauga ata tuteguthikiriria ateti wana siasa tuteguthikiriria muingi uri onaguo utare na utauku mawakiri megutwira atia uhoro wigimainie andu aya marabductwo thiini wa studio dina Gen Z aingi muno aya ni young people thiini wa bururi uyu na aingi ao category no niyo erabductwo nao matwire maraigwa uhoro uyu ukimatwara na njira iriku niki kireko wega na niki gitareko wega na thiini wa studio tuna wakiri Mburu wa Mashua oro ndomwe na wakiri Steven Mbogua na niyo megutiriria gukorwo tukirunga ndereti ya turi nayo thiini wa studio na taugo ndakwira turi na andu megwitwo Gen Z andu ethi thiini wa studio muriega kana ndimwire habari zenu Gen Z mageithagio atia gota kana oza ngatho karibuni sana thiini wa studio cia Inoro TV muthenya wa umuthi nigetha twaririe ndereti ire muhutitie muno egimainie na abductions wakiri Mburu wa Mashua riu inyure nyo murathie gutetera aya manyitwo koguo ateteri yao me mwena uyu na wale maramatetera me mwena uyu na mutongoria wa bururi wa kana ara wa hau kabere aratwirire watu watete haki yao abduction zile kuga ate very good question na gwenda kwambiriria na kugeithia andu ara maraturikiriria nyambirie kuria gwitu Githunguri tugitaga Githunguri kewairera githo bururi mwega muno na me 47 counties ame diaspora ne join turikagiririo thiini wa yothe na wakiri njuge ni kumucokeria ngano na mwaka mweru kwa guri na program ino ya menya kihoto giaku ni tukoretwo tukiuga bata wa githomo na tukera andu mamandiko maratwira Hosea 4:6 andu akwa moraga ni kwaga umenyo nake mundu gwagatwira if you think education is expensive try ignorance kihara gutire kindu kigoro torimu ni njugo ni andu a family andu arata kuma ndukiti indo ciao ni undu wa kurigwo na mawakiri magatwira ignorance of the law is not a defense ndugiuga tondu athiete law school tumitaga the offense of omission and commission koguo njuge noria kiuria kia bata muno abduction ni wele twitaga kunyitwo migwate na abduction ni kunyitwo kia hinya na kunyitwo utali ni mundu utali na power ya gukunyita usually kuringana na watho wa Kenya kindu taga criminal jurisprudence ni kuri andu aria na ni njui kwi mawakiri mari uka kugweta kuri andu aria mahetwo power ya kunyita mundu koguo turari horo abduction ni unyitwo na ndunanyitwo na njira ya yagirire ucoke riria ordinary wanyitwo agirwo gukorwo ni kuri gazetted policies kuria mundu agirwo ni gutwarwo ni kuri of course ni kuri police cells thiini wa Kenya na ni nyingi muno before the new constitution particularly hindi ya mundu gwetagwo Moi andu ni manyitagwo magatwarwo detention no after the new 2010 constitution kindu gwetagwo detention without trial ni yathirire usually riro ranyitwo no nginya unyitwo no nginya ogoni muboriri ranyita no nginya kunia namba yake no nginya kwire ritwa riake na ni ukuririkana kwi justice that kuria marindi warutite onda kuiga ukinyitwo ndukanyitwo ni mundu wehumbirite odio ni andu amaroka ona nduramenya no kunyitite na is very shocking ukigwa borithi citu kiuga IG inspector general kiuga tidu turaruta wira ucio ukaigwa mundu gwitwa Amin wa kuria kwa DCI tidu tunyitite na kaya na iritu aya ukaigwa na ona gutire mundu na president ukaigwa andu aria me thirikari ni makiuga matiwe no unyitite andu aya usually tagugerora budget ya NIS urore budget ya AG urore ya ni budget nene muno in fact ikirite kinya ya judiciary tagugerora mbeca iria mundu wetagwo haji arihagwo andu aya turerwo ni kunyitetwo andu makiria ni kurikana andu human rights andu makiria ma 40 ni 82 about almost 100 andu aya maroiga matire manyita mundu ono umwe borithi aya maroiga matiwe ni we kunia mukinya moragitwo
So basically nindakwirire na ningwenda gucokera kwira Kenyans riu tutirithagia ng'ombe na mburi ni ciathire turithagia andu. Kenyans are very intelligent, ni moya andu ni borithi ya manyita gura tugakinya kwina mikora yumite kuria Southern Sudan, kuria angi moimite Burundi na Uganda nio maranyita ciana citu. Who is very unfortunate na tuge ni tukioi kwi makinya marakinywo kinya ni ICC na ni juri tukwaria kwi mwakiri mekwaria uhoro wa ICC diaruru nigetha guteithia Kenyans tondu borithi marakiuga ni maremetwo guteithia Kenyans. Asanti wakiri bugua haha hena maundu merirenda ugerie gututofauticira kuringana na uguo twero no wakiri Mburu wa Mashua. Tofauti gatagati ka arrest na abduction nigetha tumenye atiriri mundu uri uranyitwo ri akoragwo ari mundu uranyitwo niwe witagwo suspect niwe wathie kunyitwo. Uyu wa abduction ni suspect kana no? What is the difference between kunyita mundu na ku abduct mundu nigetha tukamenya no uguka kunyitana uyu wa ku abduct nake ara abduct ni hari handu wathora uga mundu no abduct na probox. Thank you bwana Kihara na ningwaje na ngeithi na cokia kiuria ngeithie andu itu kurera Great na ona mbeu njithi irathikiria thabari eno itu na undu mwe ngiuga ni ati bururi wa Kenya kuma especially kuma regime no ya Ruto ya Kenya Kwanza ni ukoretwo na instances nyingi muno cia andu makoma makidisappear na difference ile watu ku differentiate abduction ni ki na arrest ni ki ni ati no urakunyita no uranyitwo na njira iriku tondu hindi iria warora katiba itu article 49 iheanite mitaratara ya uria mundu agirwo kunyitwo ati muthigari ka kunyita tusitaga the Miranda rules or the Miranda principle ono watho wa created kuma kure America ni igoti ria Supreme Court ya America na niguo twa incorporate thiini wa katiba itu under article 49 tukauga ati muthigari oka ukunyita no muhaka abe akwerethe na rugeri oraigua kiria giatuma akunyite na akwire we no na kuma hau uhe akuinform wena chance kana ya ku remain silent ria wonaga andu makirorera thenema-ini makaigua wero wina right to remain silent iyo ni kihoto kia mundu ngina katiba-ini ga Kenya na wina kihoto gia kuhurira wakiri waku kana ku inform mundu waku wa hakuhi ni wanyitwo na ni watwarwo borithi a gazetted police station. Asanti tareke tobe tuikirio ro hanini tucokererie thiini wa ikereka ria kere nigetha riu inyue mutuire riu toruri inyue ni inyue tugire inyue watetezi aitu mutuire riu kuma haha ri kuringana uria watho wa Kenya uhana no uria gatiba ga Kenya kahana tondu ithu no kuigua turaigua kwina NIS tukaigua kwina DCI tukaigua kwina Inspector General wa borithi andu aya mutuire marugame honge ici cia uri ni ri kwibatie gukorwo ikinyitana tondu riu toro no wakiri Mburu Mashua haha mwana wa CS muturi kuratwikire arari nau NIS yokira hari kunyita andu aya tio meguka mehithite DCI yako ni meguka ni mafati gukorwo nigetha tutawuko ithue twita Wanjiku na agency ya mari thiini wa studio akomuru ni aranyitwo then afati gukorwo akenyitwo no ge gatiba ndugathie kuraihu murori wa Inoro TV ni turacokeriria thutha kahinda gatari haraya.